Om Swastiastu. Suksema sanes sampun gabung niki Mbok Suci. Ampuran niki titiang live nganggen akun Facebook Desi Sri Wahyuni. Santukan HP tiang kariusak kenten. Punapi suara tiang sampun jelas. Nggih, sedurung lantur lugrayang titiang jagi nyih nayang angga dumun. Wastan titiang Niputujuni Aristawati. Titiang mahasiswa Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Program studi Sastra Agama lan Pendidikan Bahasa Bali. Punapi gatra semeton sareng sami abtiang titiang idedane state kena rahayu rahajeng ya diastun mangkin penglalah merana COVID-19 kari ngelimbak ring jagate. Nanging iraga sareng sami mangdane state semangat tur state miare kesehatan. Om Swastiastu. Suksema niki majeng ring gede astrawan. Ya diastun mangkin niki sampun kewastane new normal nanging idedane sareng sami sampunang lali state nganutin protokol kesehatan puning ketaler state satinut ring pewarah-warah saking pemerintah. Dumogi merana COVID-19 puniki gelis ical mangdane raga sareng sami preside nyalanang pekaryan sekadi Jatimula. Suksema turang titiang majang ring pangrembe majalah suara saking Bali. Sane sampun mincayang titiang galah anggen majahang angga. Mangkin titiang jagi ngemiletin acara ngwacen cerpen online. Cerpen sane jagi titiang wacen inggih punika cerpen sane memurde yen kopi aduk jaan. Cerpen puniki kekawian saking Ide Bagus Pawanasuta. Om Swastiastu. Susema niki sane wau gabung.
Suksema niki Bapak Iwayan Padat sampun miar seyang punika taler majang ring Niluh Ayu Anugrahwati suksema sampun gabung. Om Swastiastu, nggih suksema Rizka Rapini sampun miar seyang. Nggih, mangda nenten akeh niki titiang nyelanggalah idedane sareng sami sane mangken jagi kawitin titiang antuk nguacen cerpen. Cerpen sane titiang wacen sane memurde yen kopi aduk jaen. Pengawi ide bagus pawana suda. Tumben semengan ngedas lemah deg-deg pan putu IT suba gelur-gelur. Ia nyeritin kurenane ane konden bangun. Sawireh di bisanje ia megadang nyait lakar anggone kayang rainane ane lakar teke. Kewale tusing biasane ia ketu. Yen dibipuan marebangun, ia laut kepaon ngai kopi. Sawireh, ia dogen ane nawang campuran kopi ane jaen. Dugase nutrune, ia taen megai di restoran di Eropa. Ia mula barista, tukang campur kopi dueg tur kalok tah ditu. Yen ada pelanggan ane teke, pasti nakonang putu IT. Kewale atiban ane subeliwat,
Ia pensiun dari barista, laut mulih ngai warung kopi di desane. Memene ada nepukin sendok kopi. Adi tumben bapane Uyut ngalih sendok. Biasane ditu dejang beli di lemari kacane di samping dispenser ane baru entuk. Ian sube ada dini, beli sing je Uyut, nyanyi sidang sendoke memene. To sendok spesial. Ian sing ada sendoke entu, sing jaan kopine tawang. Adi sendok bisa ngai kopi jaan. Kaden beli ngorahang. Campuran serbuk kopi, gula ajak yeh panese aning ranang kopi. Jani, Adi bisa sendok orahang beli ngai kopine jahan. Beh, mimine cara sing nawang dogen. Apin melah campurane, yen sing ada sendok ane ngaduk, pasti sing jahan mimine. Ngadukne sing tadi masih ngawak. Yen ngadukne muter ke kiri, ngisep neket di bongkol layahe jalan kopine. Yen ngadukne ke kanan, ngambang di muncuk layahe jalne. Dayanin sube, semengan sube nyerempet, tidong dua. Ait nyerempet, nyambatang dua. Memene merasa sube tua, apa sajaan sube tua. Beli nak marah merasa tua nih, beli konden tua nih. Tua dadi, kewala semangate harus muda. Kengkenang muda, bok sube uban, peninggalan sube pat-pat, pipi sube mepipil, entut kerapat kerepet. Kadi rasa menek kesumanggen nyideh tulung ajak betarane. Apa ane muda beli? Semangate memene, semangat idupe pang muda. Ah, tungkulan mejogjag semangat muda, engsap kanti ajak sendoke. Sendok beline dije memene. Kadan sube engsap ajak sendokne. Yen sing ada di lemari kacane, ditu mirip dirake. Dibisanje tiang man humbah prabot. Kengkenang engsap memene. Sendoke entu penting anggon beli ngaduk pangnyak jalan raket rasan kopini. Pan putu IT lantas ngai kopi dedemenane. Laut ia negak di arep warungne sambilange ngalih-ngalihin berita online di tabne. Sawireh dibisanje ia man mebalih berita di televisi. Ane nungkak tusing peragat pebalihe kerana listrike mati. Di desa nak mula keto, listrik mati kapah-kapah. Yen sing listrik, yehe nyap. Agat konden tain si barengan, listrik mati ajak yehe nyap. Nah, ini mare berita. Kaden je sendok dogen ane melah anggon ngaduk kopi pangjalan. Nih, ada masih jelema tukang aduk. Kene pelihanga, keto pelihanga, gerenggang ia sambilanga nginem kopi. Nyen to ngaduk-ngaduk bapane? Kurenane metakon. Nyen aden, sautne cara ngeweri. Dong de macanda bapane.
Nak seken tiang metakon nih, kurenane nyekenang. Nih, banjarane di Banjar Tengah, keliane sing bange bener. Subegai nange jalan, apang lancar ke kute ngabe hasil cari lan Tegal. Ora hange mengutamakan infrastruktur. Apa untuk infrastruktur bapak nih? Dan akibasane wayah-wayah. Tiang sing jeng ngerti, lacuran tiang sing tamat SD. Infrastruktur entu, cari jalan, jembatan, dermaga mimini. Oh entu, men kliane sing lawan beli. Kliane nak polo sajahan, sing demen pati mesuang munyi. Kewale yen megae de sube papase. Men sing ada nak melanin beli. Ane melanin dong ada mimini. Kewale ane demen ngaduk-ngaduk masih ada. Kaden mimini subenawang. Banjar Tengahe liu tempekane. Ya dian abede ane demen ngaduk-ngaduk. Kewale sesai ngenah di tipini ajak di korani. Ngerana yang madukan masih bane desani. Celebingkah batan biu beli. Nak gumilinggah ajak liu. Mula ke saja keto memene. Ye, adi sing matimpal kopine memene. Telah jajane beli. Antosang malu. Lakar beliang tiang jaje Bali di warung dajane. Sambilange ngantosang timpal kopi, ia ngelantur mace berita online. Gumine sube sayan tengai. Kanti mekire telah kopine, kurenane tusing masih teke ngabang jaje. Uli tuni kurenane ngorahang ke warung beli jaje. Nganti sube mekire telah kopine ia konden teke. Buwen tukang adu kene ngenah di beritane. Apa ya ben prakara ini? Ngerimik sambilange nginem kopi ane enu tanekane dogen. Kanti telah kopi ni, jajane tusing masih teke. Buin kejepne, kurenane teke ngabe jaje Bali. Laklak abungkus, lempog abungkus, jaje kukus 2 bungkus, muah ongol-ongol sagu abungkus. Ane demenin beli, maan beli memene. Sing maan beli, subet telah tiang ke warung. Beh, dong sing maan meling giling-giling batun salak megula ganting memene. Nih, sube ngetel pas beli ning antosang. Nah, kanggoang tanang beli. Buen mani kal pesemengin ke warung. Dadi cetanang. Nak jani dotken giling-giling batun salak. Patuh ajak hashtag ganti kalian. Nak jani ya dot nganti kalian. Ulian kengken jebana. Pangjag meganti kalian nih. Ya dian ngaduk-ngaduk bedek. Mandogen beli nyerempet. Sing je nyerempet memene. Ini nak kenyataan. Ah, beli sing mulek itu. Pangmaan dogen. Adong pesan ia ajak kedua saling timpalin mererausan. Buin kejepne, teke timpalne pan putu IT ke warung. Konden pan putu IT man watakon, ia sube nyeroscos memunyi. Beli paya, adi jeg ngerepet cara danyuh semengan, nak kengken nih.
Beli sing habis pikir, yen monto luwungne kalian Banjar Tengahi, jag uyake iya teken tukang aduke. Ada ane nagih nyudang kalian di tengah jalan, ada ane nge-hashtag buen mani mengganti kalian. Ah, nak jak liu beli. Sing mekejang patuh pepinahne. Subuh jajak liu, kewala bes nyajang, nyacat tanpa bukti. Jagulah aloh pesumunyi cara sampiluh. Yen beli ke uli Banjar Tengah, jekel aleh hantu seke aukod ane demen ngai uyut. Dek itu beli. Tuh main hakim sendiri adane. Hukum ane melihang beli. Jagrimutan beli nepukin unduke buka gitu. Adong pesan masih pan putu IT ngajak pan Madepaya mererausan. Meh ada tengah jam ia suba ngorte sarling timpalin. Mare men putu IT ngabang pan Madepaya kopi. Kaden engsap men putu ngainang kopi. Suba kanti ilang meledekan kopi, mare abang kopi. Sing je engsap li. Tiang nungan tigas mare. Jagnya mare kletekang lakar ngerodokang yeh, sing nya hidup kompore. Gasnya telah. Kayang kompor masih benjol ken beli. Saut pan Madepaya. Tu sing je kompore doken beli. Sendoke masih menjulin beli. Adik itu men putu. Di subane yehe panas. Tiang paling ale sendok kopi. Nak uli semengan tiang dini nguyutang sendok beli made. Pan putu nimpalin mesaut sambil ngeitah maca berita online di tabne. Sajan beli made. Uli tuni tiang ngerebutin sendok. Tuh somah tiange ngorahang sendoke kone ane ngai kopi ni jan. Buen ia ajak kedadua nguyutang sendok ane subeda di bantang raos uli semengan. Yen tusing ada pan Madepaya ditu. Meh buen ia ajak kedadua uyut nguyutang sendok. Men, ian cara beli made, apa ane ngeranang kopine jalan? Sing sendoke ane ngajakang liket jalan kopine. Petakon pan putu IT nya sedang. Cara tiang, yen sing ada sendok ane anggon ngaduk kopine. Kengkenang jemelah jalan rasan kopine. Yen ento setuju beli. Kewala jani liu anake ane demen ngaduk-ngaduk. Ada masih ane blok polos nya anggone bodyguard tundine ngaduk-ngaduk. Yen kopi aduk bahan sendok nya melah jalan rasan kopine. Sakewala yen gumine aduk nya uyut mebiayuhan. Inggih semeton wantah asa punika cerpen sane preside aturang titiang, cerpen sane kekawian saking Ide Bagus Pawana Sute. Niki cerpenyane becik pisan kenten. Akeh sampun reriptan ide sane keunggahan ring media mineka di ring majalah Burat Wangi, koran Bali Pos lan sane tiosan. Titiang banget nunas pengampura yang wenten iwang atur titiang ritatkala titiang wacen cerpen puniki. Ya dia nikering wirame titiang, wirase lan wirage titiang kenten. Santukan niki titiang nembe pisan siaran langsung kenten. Tur titiang makin kari melajah.
Nenten lali titiang aturang sukseme majang ring semeton sanes sampun gabung niki titiang banget ngaturang sukseme pisan. Inggih mangken jagi puputen titiang puniki antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Om.